Nagrigat a desisyon na nulipatin kan wenno saan hinaadong na aramida abasol jakon mabilang pusok ingkaman sinangtan amog jakin ka nagkurang ngem apay inak binaybayan natured ka hinak nagay ayaman manangal lilaw ulbang kanapeklan na alam di amin inako tinalikudan manangal lilaw ulbang kanapeklan awantan inako Katno iti birthday. Ito no Agosto ante, dito yung may bulan. Agosto 2. Apay ante. Happy watching Auntie Angela Espirito, Manipo Tita Hawaii. And Auntie Edna Castañeda. Nagrigat ang desisyon na nulipatin kan wenno saan hinaadong na aramida abasol jakon mabilang pusok ingkaman sinangtan amog jakin ka natured ka hinak nagay ayaman manangal